Shalgrahang khoro lai thangnai filni state level conference koknarak thani damshora khedashora BS ko longkai ni nukhong khongnai sni bro sangrongma mtho hapai kya hine sajak manino chajakliya kokthum panda ni bisingte srai srai shawik narikha BS ko longkai ni ojama jotono hambai khaksa media taku inke sini damsora khedasora region BS ko ni bromnang president vice president ake brim thoni women welfare secretary moyal chaudhary parani chaudhary karbari jotono damsora khedasora region BS ko ninge khaksamo hambai ya phaiye tinini press meet ma khemoni kaut ma khe bode KI ni sni mungsa sarinai ang damsora khedasora region ni BS ko ni secretary press meet ma khemoni karon ke bo थांनाय 17-18 জানুয়ারি 2026 हजागिरी डेंस एकाडेमी हॉल दशमेरी आंगपारा शांतिर बाजार साउथ त्रिपुरा सेकेंड स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम संग्राम थोनी केहा स्पीच के अमनतुये चों गोथे यामो कौमा सामी तीन प्रेस में आरो सामो कौथे के बोधे के साओ जे लंकाई दामसरा लंकाई हाफाइनी 27 फैमिली बा 27 मेंबर्स BS कराव संग्राम थो जॉइनिंग रिफाइहा इनके बोले नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बा पॉलिटिकल बेस याउं बा ये बरकिए जॉइनिंग रिफाइहा बा सरेंडर रिफाइ मोमा चुंके चाहिए ओवरऑल चिनी ब्रुलेलॉप से NGO थों तोमे नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस थों तोमे चुंबोर जॉइनिंग बा सरेंडर ऑप्शन फाइया काउसान मा बोदे के पॉलिटिकल बेस काउसा मोमा ये चुंग चाहिए चिन BS को दामसरा खेदासरा रीजन चिनी लंकाई हाफाइनी 27 फैमिली बा 27 मेंबर थाहाय मो जॉइनिंग रिहाय मोना चाहिए चुं Kami bis kangopo enim tho sini brune NGO tho political base religion base kia kau sani tang tho overall chungle joto aim le chungle bru jati no tuisa nai chare ne bo se bo samung tanglai tongu baye bo sono haksa doton